agora G.E.L Church amondoli along youth Sunday ajai make asai gedeng po. Bangso ajai make along my pu Mr. Timothy lekhi alang ni pen ajok si mai chepa hem pu kondo. Mai kiching alone number 275 alone pen ajok mai ching kondo. Adun through Bible reading by Miss Gita Tobipi Bible Khan Pare Angding Pikri si Angding so Sirkir Rakep Oking Jang Atom Nang riso ejang akai pen ning cepat jang nangji Nang ning kehang along krem no Lapen nang ning akar iya pipi humduno Bonta nang kamat hakiklam asontin arnam na insai Adun through than bang mate speaker Mr. Rajipi Alang lipen ajok si bangso alam than pom pa Jeremy pon Lapen bangso youth Sunday ajai make along youth normally samar atung pen nang mission kilun ki kan paklang ton. Lapen bangso ajai make along ex-UDC chairman Ilisteram P. Mr. Suresh Lekhe anparta ki thekiding atung chetong ding pen alir acham pidon. Bangso youth Sunday ketalon along bang harothum anbak armu chetong dun pen alir acham pidon. Kijutsi mir milintirang pi arnam ahir jumi hang pen bangso youth Sunday ajai make mission pen pachunto. Ronga Gorap and Lawrence like he news 24 Carving Long.